akusibo abantu abayophumelela ngesikole, akusibo abantu abayophumelela ngesikole. Hayi impilo ifuna umqondo womuntu nomcabango womuntu, impilo ifuna umqondo womuntu nomcabango womuntu. Akusibo abantu abayophumelela ngesikole, ukuphumelela akuyiko ukuthi wena ufundile, ukuphumelela akuyiko ukuthi wena ufundile, ukuphumelela akuyiko ukuthi wena ufundile. Usulahla ithemba, usulahla ithemba, usulahla ithemba ngoba kusasa uzophumelela. Usulahla ithemba, usulahla ithemba, usulahla ithemba ngoba kusasa uzophumelela. Ukuphumelela akuyiko ukuthi wena ufundile, ukuphumelela akuyiko ukuthi wena ufundile, ukuphumelela akuyiko ukuthi wena ufundile. Makwenzeka-ke anokhumbula ukuthi akusibona bonke abantu abophumelela ngesikole. Kumele usebenzise umqondo, ikhono, ngoba siphila ngokukhona, okungekho akukho. Makwenzeka-ke anokhumbula ngamunye ngamunye sinesingqondo kumele sisicabangele, izandla kumele sisisebenzele, kanti-ke umlomo kumele sisikhulumele. uKhizani wathi imfundo yiyona ezosifaka empumelelweni. Kanjani-ke manje ngoba sebesibuza ukuthi sinani ephaketheni, abasaqala-ke ukuthi sifundeni esikoleni, mawuyofuna umsebenzi bakufuna i-experience. Kanjani-ke nje siphumele esikoleni. Makwenzeka-ke anokhumbula ukuthi akusibona bonke abantu abayophumelela ngesikole. Kumele sisebenzise umqondo, ikhono, ngoba siphila ngokukhona, okungekho akukho. Makwenzeka-ke anokhumbula usothola imbuzi. Usulahla ithemba ngoba kusasa